Ewana buriya kabisa nsigaye mbona ibintu byinshi bikancanga nimba ari kuriya abasitari muri iyi minsi bari kuvunika. Ewana sitari ni danje kabisa, menye ubusitari buvuna birenze. Tekereza kugira ngo ubone umusitari umwe ari gushitinga umusitari mugenzi we kugira akunde abone viyuzi walayi. Ese njyewe sinzi ukuntu mba numva ibintu ngiye ku giti cyanjye, nimba umuntu yabasha gukoresha umutwe agahindura ibintu bishyashya atagendeye ku wundi muntu, nimba byagenda gute? Ewana kabisa mba numva arishaza, mba numva akenshi umuntu yakagiye ahanga imirimo cyane kuruta kwirwa ashitinga bagenzi be, agatekereza ibitekerezo bye akavunika ku giti cye, ariko atajya gukora interview n'umusitari runaka usanga